rushe Urunana nyarwanda kanguka urunana rw'impinduka rwakire kanguka ucizigwa mu bantu kanguka ucivanguramoko ucitekinika kanguka ucinica rubozo kanguka uca amaraso iwacu kanguka kanguka urunana rwaje rushe urunana nyarwanda kanguka urunana rw'impinduka rwakire kanguka ubiba urugwiro hose ubiba umudendezo ubiba urukundo rusa kanguka ubiba umubanirwanda kanguka ubibe umutekano kanguka kanguka urunana rwaje rushe urunana nyarwanda kanguka urunana rw'impinduka rwakire banyarwandakazi banyarwanda abakunzi baraditeme banyamuryango ba Arc Urunana Alliance Rwandaise pour le Changement cyangwa se Rwandan Alliance for Change mu cyongereza nongeye kubasuhuza muri kumwe nanjye Ashiri Kamana mu kiganiro urubyiruko kanguka ikiganiro twatangije kugira ngo duhangane n'ibinyoma bya FPR igenda ishyira mu rubyiruko duhangane n'akarengane ikomeje gukira ku rubyiruko n'abanyarwanda muri rusange ibiganiro byacu bikorwa n'abantu bahibereye cyangwa se bavuga ibyo ubwabo babayemo ibyo ngibyo tubikora kugira ngo tuvuge ibintu duhagazeho tuvuge kandi ibintu twumva ko bishobora kubaka urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange uyu munsi tuje mu kiganiro gisa nk'ikidasanzwe ariko ikiganiro kigezweho kiri mu ku ngingo igezweho ntabwo ari ikiganiro kigezweho ni ikiganiro kiri ku ngingo igezweho abanyarwanda benshi bashobora kuba batarimo gukurikira ariko ari ingingo tugomba kurebesha amaso yombi tugomba gushishoza kandi tukamenya gusoma ikirere aho kirimo kugana ndi kumwe uyu munsi na Ntwari mwamuherwaga kera ariko uyu munsi yabonetse mwari mugiye muganirizwa na James Mugabo uyu munsi ntabwo turi kumwe ariko ndi kumwe na Ntwari ikiganiro tugiye kugirana ni ikiganiro kirebana n'aya mahitamo ya Kagame yo gushoza intambara ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara yashoje kuva muri 1996 ariko mu by'ukuri ni intambara yashoje yabaje no kuyitegura kubera ko uburyo impunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Kongo icyo gihe yitwaga Zaire uburyo impunzi zagezeyo bigaragara ko ari ibintu byari byateguwe ibyakurikiyeyo n'ibyabaye kujya kwiciraho impunzi ngo bagiye kuzicyura Mobutu wari perezida wa Zaire akavaho hakajyaho Kabila akicwa umuhungu akajyaho hakaba intambara imeze nk'iy'akarere ibi byose byagiye bikorwa uyu Kagame na FPR regime ya FPR basahura umutungo wa kira gihugu kugira ngo usahure umutungo w'igihugu kuri Kagame byasabye ko atezayo imvururu akaduruvayo umutekano muke nizo ntambara tumaze imyaka tubona kugeza aho yakoresheje abanyamurenge abanyamasisi muri rusange abatutsi bo muri Kongo abarwandofone bo muri Kongo bose agenda bakoresha abamuvuyeho akarema indi mitwe abamuvuyeho agenda arema indi mitwe kugeza kuri M23 ya mbere yaje gukubitwa none haje na M23 kabiri nayo kandi bigaragara ko izakubitwa ibi birayoboza bw'abanyarwanda kubera ko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze nabi impamvu buhagaze nabi nuko amafaranga arimo kujya mu gisirikare umutekano w'urubyiruko rwacu uhagaze nabi barujyana ku gisirikare ku ngufu
ariko noneho ibirengejeho nabyo ntwari tugiye kuganiraho. Kongo muri iyo myaka yari yubatse igisirikare cyayo, mu gihe ibirana n'u Rwanda tubona igisirikare kigenda gicika intege. Turabiganiraho mu kanya. Reka ntatinze mpe ijambo Ntwari abasuhuze, hanyuma mpite mubaza ikibazo. Ntwari, niba unyumva wafata mikoro ugasuhuza abadukurikiye. Murakoze muvandimwe Anshire kongera kunyakira kuri radiyo Iteme no kongera kumpa akanya kugira ngo tuganire. Ndabashuje cyane kandi mbonewe no gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange, yaba bari mu Rwanda indani, yaba bari hanze y'igihugu, n'urubyiruko cyane cyane rukomeje gukurikirana ibiganiro bya Rubyiruko Kanguka kuri radiyo Iteme kandi bakabikurikirana ku bwinshi. Nari maze igihe kitari gito ariko atari na kinini cyane tudakorana, ariko Imana yongeye kunshoboza kongera kubana namwe kuri uno munsi, kandi nizera ko tuzakugirana ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze cyane Ntwari. Nibyo koko wari umaze igihe udahari, ariko Imana ishimwe ko wongeye kuboneka, kandi natwe turakwishimiye mu kiganiro cyacu, ikiganiro nawe ugiramo uruhare rukomeye. Ikibazo cyanjye kirarebana n'igisirikare. Hari ibintu bimaze kuba muri iyi minsi ishize, ndibanda ku bintu bitatu. Twabonye amakuru avuga yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Etats-Unis, zahagaritse imikoranire bari bafitanye n'ingabo z'u Rwanda za RDF, twe twita KDF ko n'ingabo za Kagame. Ni amafaranga, ni ibikoresho, ni imyitozo, ni byinshi. Ibyo bikurikirana nuko Tshisekedi, Perezida Tshisekedi ariwe perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko igihugu cye kimaze kwiyubaka ku buryo cyiteguye kugarura umutekano ku butaka bwose bwa Kongo binyuze mu nzira izo arizo zose. Yongeraho muri disikuru yakoze muri ONU ejo bundi mu nama yabereye ya ONU yabereye muri Amerika, yaravuze ngo bari barateguye ko MONUSCO mbibutse ko ari ingabo za UN ziri muri Kongo, ni nayo mission nini irimo abantu benshi ku isi ya UN. Yaravuze ngo MONUSCO yagombaga kuva muri Kongo, muri DRC, yagomba kuvayo mu Kuboza 2024. Aravuga ngo ariko ngo bagiye kubyihutisha, batangire bave muri kiriya gihugu mu Kuboza 2023. Arongera avuga ko ikibazo cyo muri Kongo no mu karere giterwa n'umuco cyangwa umwuko wo kwikuza, wo kumva ko wakwikumira ibintu byose mu karere biterwa n'u Rwanda. Birumvikana ko atavugaga abanyarwanda, yavugaga Paul Kagame. Hejuru y'ibyo twabonye ingabo special forces, ingabo zidasanzwe z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bazerekanye ko zisoje amahugurwa kandi ko imbunda bafite ari imbunda zikorerwa muri Israel akaba ari igihugu mu gihe cyashize twabonaga gifatanye akaboko agatugiko kandi na leta ya Kagame cyangwa regime ya Kagame. Ibyo byose ni ibintu bishyashya bije muri iyi minsi, kandi mwibuke ko bikurikirana n'ibindi. Birakurikirana nuko ejo bundi Kagame yashyize mu zabukuru abasirikare benshi,
bakomeye mu bihe bimukomeranye abasirikare benshi abakize mu zabukuru. Mbere yaho muribuka uburyo yakuyeho General Kazura amushyira ku ruhande, na mbere yaho gatoya muribuka uko yise abanyarwanda ibifobagana, ati kuva ku muto kugera ku mukuru mwese muri ibifobagana. Mbere yaho gatoya nanone abanyamerika binjira mu Rwanda bakurayo Rusesabagina asohoka yemye, baramushimuse. Kagame yari yemeye ku banyarwanda ati keretse muduteye bombe cyangwa mukadutera mu buryo bwa gisirikare nibwo twamurekura, ariko ntago azava hano. Rusesabagina ararekurwa. Ibyo byose mu buryo bwa diplomasi ni ibitego umuntu agenda kubitwa yinjizwamo. None Ntwari ibintu urabikurikirana cyane. Uyu Kagame wiyemeje gukomeza gusahura umutungo wa Kongo abinyujije mu ntambara, yitwaje ngo imipaka yaciwe nabi, yitwaje ngo hari impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda, yaranze kurekura za Kiziba, yitwaje ibintu byinshi by'amayeri, ariko bigenda birangira. Twakunze kuba ko arimo kwiyahura muri Kongo. Gutsimbarara ku muntu wamaze kukurusha imbaraga. DRC ifite indege z'intambara nyinshi, u Rwanda nta nimwe rufite. Za kajugujugu, ariko ziriya ndege nta nimwe u Rwanda rufite. Ntimuzavuge ngo u Rwanda ngo nagurutse kubera ngo ubuso butoya, Isiraheli ni ntoya kurusha u Rwanda kandi ifite izo mbunda. Ntwari, reka nguhe ijambo ubwire abanyarwanda cyane cyane urubyiruko n'aba ngaba bagenda bajyana mu gisirikare, ubagira inama, kuko bagiye kurwana n'umuntu ubarusha imbaraga nyinshi. Nta nubwo ari umuntu bajya mu mitsi, ni umuntu ubarusha imbaraga nyinshi. Nta nubwo uyu Kagame azakoramo. Ngiye niko mbibona. Ijambo ni ryawe muvandimwe. Urakoze Ashire. Niba ufite Kagame n'agatsiko kiwe Kongo RDC, ko iyo tuvuze Kongo buriya rero Kongo Brazzaville rero na Kongo Iharanira Republique Democratique du Congo. Iyo turiko turavuga rero tuvuga Kongo ya Tshisekedi ariyo RDC, bari baragize insina ngufi. Ya nsina ngufi abanyarwanda bahora bavuga icibwaho urukoma. Kubivuga ngo yagize insina ngufi, guko wagiye urabivugana nubwo ndi bubisubiremo cyane, guhera muri 1996 bari muri Kongo, bagenda muri Kongo ubwa mbere, bagenda bitwaje ibintu byinshi bitandukanye, amamotife menshi agiye atandukanye, ariko bakorayo ibikorwa bibabaje kandi biteye isoni. Bakorayo ibikorwa by'iyicarubozo, ibikorwa byo kwica abantu, mbese bica abanyarwanda bari barahungiyeyo, bica abakongomani, biziramo no kudestabiliza Kongo nk'igihugu muri rusange, economiquement, politiquement, socialement, biradestabiliza igihugu. Rero ni ibintu urumva byaje kuza no kugera bibaza nawe, tuko tuvuga ibintu byatangiye guhera muri za 1996, turi muri 2023. So ni ibintu bisiga ubwenge bw'umuntu, kuko kumva ko ugomba kwaka umuntu ibyo atunze cyangwa iby'Imana yamuhaye ku nguvu, ukumva ko ugomba kumena amaraso y'abantu iyo myaka yose kugira ngo ubashe kumusahura ibyo afite. Ikintu rero gihari gitangaje nuko abakongomani bagezeho baravuga ati okay, aho kugira ngo bene wacu bagume bapfa cyangwa natwe tugume dupfa, reka abanyarwanda tubahe ibyo bashaka.
icyo mvuze abanyarwanda siniko mvuga abanyarwanda kuko nta n'akamaro bigirira abanyarwanda ko mvuga Kagame n'agatsiko kiwe kubera ko nibo bigaruka bikagirira akamaro n'imiryango yabo. Barangije baravuga buriya nuko abanyarwanda batabimenya ariko buriya ku bw'abakongomani kurikiranye nk'abakongomani ugakurikirana ibintu byabo barabivuga baranabikubwira. Hariho ama agreement menshi cyane, hariho amasezerano menshi cyane bagiye basinyana n'abakongomani. Kagame cyane muribuka nanze n'urugero rwiza muribuka ko Kabila wa Tshisekedi yagiye asimbuye wari perezida wa Congo yari yaranse yuko Rwanda ikorera muri Congo, yari yarabyanse. Buriya Rwanda bagiye kwemera gukora muri Congo aho Tshisekedi agiriyeho niho bayemereye koperatinga muri Congo. Hari ibintu byinshi Kabila yarangiye naho nubwo nawe ariko hari ibyo yarabemereye ariko hari ibintu byinshi yarabangiye. iyi refinery y'inoza y'amaoro y'inzahabu bari bafite izahabu iri mu Rwanda bubatse. Wibaza nawe umuntu yubaka uruganda rutunganya inzahabu u Rwanda atanzahabu rugira, urumva? Ariko akarwubaka kubera yuko afite umuturanyi ufite inzahabu kandi akaba yizeye yuko permission y'uwo muturanyi akeneye kugira ngo ajye gukora za nzahabu. Agomba yuko kujya agenda kuzisahura yisha abantu yagize gute, yateje akajagari, yaremye izo rebellion zigenda guteza akajagari, akumva ko ariko kunazakomeza kugira gute kubona izo nzahabu zo muri Congo zikaza kugira gute. U Rwanda nuko rwaje u Rwanda ruzamuka rukaba urwa mbere muri Afurika mu exporta inzahabu nyinshi, amatoni n'amatoni y'inzahabu. Izo nzahabu bazatubwira ibirombe by'inzahabu biri mu Rwanda nibihe, hari ibihe isi zo zahabu ziva hehe? Ukumva ko abakongomani bagezana avuga ati okay, reka tubemerere mu bijyanye na security n'umutekano. Barabemerera hariho ama operation menshi abanyarwanda bagiye gukorera muri Congo basangiye n'abakongomani byo gushaka za FDLR n'ibiti byose, hariho za umoja wetu, hariho ama operation menshi atandukanye. Mu bijyanye n'ubucuruzi hariho amasezerano bagiye basinyana y'inzahabu zagiye ziva muri Congo, mu biyaga cyo kujya muri Congo agatunganyirizwa mu Rwanda agakomeza mu bindi bihugu hanze. Hariho amasezerano menshi yo mu buryo bw'imikoranire, uburyo bw'inganda n'iki bari gukorana n'u Rwanda. Hariho Tshisekedi, zirangendo Tshisekedi twaranazibona amavaevye abayobozi ba Congo bagenda mu Rwanda, abayobozi b'u Rwanda bagenda muri Congo. Umva turabizi twese romance yari hagati ya Tshisekedi na Kagame, ari nabwo Rwanda yabayemereye gukora, baremerera gukora muri Congo, itangira koperatinga muri Congo. Ibyo bintu byose ni uburyo Tshisekedi ariko aragerageza kuvuga ati okay, ntabwo bikenewe yuko muza gukrea ibirobere biza kwica abantu, amarebellion. Ntabwo bikenewe yuko muza kudusahura muca y'ubusamo. Ntabwo bikenewe yuko amaraso y'abakongomani ameneka kugira ngo mubone icyo mushaka. No, twicare nk'abantu b'abagabo, nk'abantu bakuze, tuvugane kuri table, mutubwire ibyo mukeneye, mutubwire ibyo twabaha, natwe mutubwire icyo twakura muri mikoranire yacu namwe. Urumva niho bigaruka ibintu bikananangaza, kuko uwo muntu ariko guha icyo ushaka kandi ko kigwa mu buryo bwiza buza gukemura ibibazo byinshi, bukaza no gukuraho iki kintu cyo kugira gute cyo guhangana, cyo kumena amaraso. Ariko wowe ntabyo ushaka kubera ko ibi bintu biraza gutuma bamenya ibyo ubona uko bingana, kandi birashobora no gutuma bakugenera, ariko wowe urashaka kwikoreramo nk'ukora mu mufuka wiwe. Ariko nabyo ntibikunda.
aya makoperasiyo Tshisekedi ashaka ko bagirana, aya masezerano ni ibintu bigomba kuba, it's not a one way road, it's a two ways road. Ni lane zibiri z'inzira, kubera yuko bigomba kuba reciproque. Bigomba kuba reciproque. Hari icyo u Rwanda rugomba kuhungukira, ariko hari n'icyo Kongo igomba kuhungira, kuko après tout ni umutungo kamere wa Kongo, si umutungo w'igihugu cy'u Rwanda. Aho rero niho hagiye kuza ikibazo, kubera yuko ibintu iyo bagubikuye ngo bikore mu nzira nziza, ariko bikaba bisaba yuko utazasubira kwikoreramo, bazajya bakugenera. Urumva nk'umuntu yari amenyereye kwikoreramo, wewe yabyakiriye nabi. Ariko burya watuma urya tujya twiza tuzaguha amahoro, aho kugira ngo ujye kurya ibyo wasahuye bizakuzanira inguma ku mutwe wawe. Kagame rero nk'uko tumuzi, na greatness yiwe, n'inda nini yiwe, ibyo akaribwa n'akataribwa, n'agatsiko kiwe k'ibisambo, bashimye kuguma bikoreramo, aho kurya duke twiza tuzatuma babana n'abandi neza, bakarya duke bakaryama kare. Bashimye kwikoreramo no gusahura no gukomeza iyo nzira yo kumena amaraso izabazanira inguma ku mitwe yabo. Niho byagiye rero, bimaze kugera aho ngaho, niho abakongomani bagiye kubona, baravuga nti barikangura, barakanguka, babona yuko ufite ibintu turiko turagerageza gukora hano ntibizakunda n'aba bantu. Ibindi ko turagerageza gukora bya cooperation n'ubumwe n'ubushuti n'ubufrere n'iki byose, ibi bintu ntibizakunda. Aba bantu si abantu bo kudiringa nabo. Aba ni ba bantu mukorana, ejo bakagucungira hajya mu ikorosi, bakagutorerayo. Abakongomani rero babona yuko ibintu bariko baragerageza bitazabakundira. Tshisekedi rero nk'umuntu ufite umutima wo gukunda igihugu cyiwe, nk'umuntu kandi ufite ubwenge buri ku murongo neza, afata icyemezo avuga ati no, aba bantu badashaka twumvikana, ibintu tubishire mu murongo. Okay, ibintu byose n'ubundi ni ibyacu, ni umutungo kamere wacu, turabikupa, turakorana n'abashaka, abadashaka n'akazi kabo. Kandi ntiyari question ku gihugu cy'u Rwanda gusa, yari question ku bihugu byose byashaka kudiringa na Kongo mu buryo bwose. Igihugu cyumva yuko, cyangwa aba acteur abari bo bose bumva ko badashaka kwemera ama terms cyangwa conditions za Kongo, ntibari gomba gukorana, ntibyari gukunda. Kandi birumvikana, bashaka gukora ibintu biciye mu murongo, cette fois-ci bashaka gukora ibintu biciye mu mategeko, bashaka yuko ibi bintu ntibikagirire inyungu abandi bantu b'abanyamahanga cyangwa se ibindi bihugu, ariko naho byabagirira inyungu gusa, bigirire inyungu n'abakongomani, bigirire inyungu na Kongo nk'igihugu. Kongo nikomeze gukena, Kongo nikomeze kubaho nabi, abakongomani ngo bakomeze babeho nabi, kandi bicaye ku mutungo kamere uri guteza imbere ibindi bihugu, uri gutuma abaturage b'ibindi bihugu babaho neza. Iyo umaze kugira guverinoma ifite abaturage ku mutima, yiyumvira, yama ishaka ineza y'abaturage bayo, nuko bigenda. Nizo decision zifatwa mu gihugu. Rero bamaze kubona yuko, bakabona yuko abantu batazavugana nabo, ikoze cyabaye n'iki, bavuga ati okay, aba bantu n'ubundi tubagenera tutabagenera bazaza kubishaka ku ngufu, bazaza kubyiha ku ngufu, kandi bazabitwara ku ngufu. Tshisekedi rero ikintu yagize,
barabizi neza yuko ibihugu si ubwa mbere ibihugu byo muri kano karere kacu ndetse na kure muri kano karere kacu South Africa za Zimbabwe ibihugu byinshi byaraje biza muri Kongo gufasha Kongo mu kibazo cy'umutekano mu myaka yahagiye kuya twavuze guhera kiragiye muri 1998 za ntambara za Kitona hahuriye Angola hahurirayo Ubugande hahurirayo u Rwanda n'u Burundi ubwo bwariyo ajyayo na Zimbabwe ngira yaririyo bibari ibihugu byinshi muri 2013 Tanzania yaririyo igihe bakubita mu Ventura 2013 2012 ndibaza 2012 nyuma yaho Ventura yafatiye Goma ikaza kuva muri Goma Kongo iza kwifashisha Kabila yifashisha Tanzania ndira ndibaza na South Africa rero bari bazi neza yuko Tshisekedi arazi yuko si ubwa mbere babonye ubufasha bw'ibindi bihugu MONUSCO iri hariya imaze imyaka n'imyaka ariko ikibazo cy'umutekano cyagumye ari ikibazo cy'umutekano n'ibintu birashobora uyu munsi kurangira temporairement ariko ejo bikabyuka Tshisekedi arabona yuko buriya umusanzu mwiza n'umusanzu wihaye Tshisekedi avuga ati okay baranabara bakadutabara iyo dukomye induru bakadutabara ariko iyo badutabaye bamaze kugenda ko bya bintu bigaruka abona ko harageze ko bagira gute harageze ko bitabara harageze yuko bajya kuri nivo kubasha kuba bagira gute yo kubasha kuba bakwikemurira ibibazo byabo by'umutekano bya security yo kubasha kuba bahangana ni agression ya Kagame n'agatsiko kiwe yitije ku Rwanda abona ko harageze ko nawe ubaka ubushobozi bushobora kuba bwabarinda bukarinda ubusugire bw'igihugu cyabo kandi bushobora kuba bwanakemura ikibazo cyose gishobora kubyuka indani mu gihugu cy'umutekano bahangana n'ikibazo cyaba kivuye hanze banahangana n'ikibazo cyaba kibyutse hagati mu gihugu ibyo rero kugira ngo babigereho nta kindi cyari gikenewe icyari gikenewe ko ari ukugira ngo bagire reforme mu gisirikare bagire reforme mu gipolisi bagire reforme mu nzego z'ubutasi za Kongo inzego zose zishinzwe ibintu by'umutekano mu gihugu bagire reforme amareforme azaza guprofessionaliza izi institutions zose zishinzwe ibintu by'umutekano kuko Tshisekedi yarabizi neza yuko bafite ikibazo cy'amayelema amwe muri Kongo nayo afite greediness ari greedy abantu bari greedy bafite inda nini kuko erega ntabwo ibihugu bibi bizana akajagari muri Kongo cyangwa u Rwanda ntabwo babikora bonyine ego abari inyuma ariko imbere hariho abandi hariho abakongomani nibo bagaragara nubwo tuba tuzi ukuri kuko ukuri nikubura kumenyekana ariko imbere abari b'abakongomani ese abo bakongomani bigenda gute kugira ngo baribo berekana amasura yabo bahagarara imbere ni yanda nini turiko turavuga so Tshisekedi yarabizi yuko ntago inzego zabo z'ubutasi zikora neza ntago igisirikare gikora neza tuzi abasirikare b'abapatriote ba FARDC barwanya agression y'igihugu cy'u Rwanda bakarwanya za M23 barahari aro bita umukoloneli bita Mamadou Ndala baramwishe amwicira muri Kongo bamuteye ambuscade baramurasa kugeraho imodoka y'ibishya ibyo rero byose Tshisekedi yarazi yuko u Rwanda ruri capable bakoperatinga mu gihugu indani bakinjira mu gihugu bagakora ibyo bashaka byose bagasubira inyuma ibi byose kugira bihagarare yagomba kubaka inzego z'umutekano akazubaka mu buryo zijya kuri level ziba ziri capable kuba zahangana na threat iyo ari yose yava hanze y'igihugu agression yose yakongera kuva ku Rwanda baba bari capable kugera gute kurwana nayo so kandi koko birumvikana na yindi shwa bari bafite atari ukubikora uko kubera yuko bamaze kubona yuko aba bantu
si abantu so kumvikana ngo bikunde. Rero ubu ngubu Tshisekedi nibyo bintu amaze iki gihe cyose ariko arakora na leta yiwe, barimo bagira amareforme mu gisirikare, amarekritima mashasha, bagiye bademobiliza abantu, amaelema mu gisirikare, babona yuko abantu b'abofisiye babona yuko bafite ibyo bashinjwa, ata patriotisme bafite ibintu by'ibyaha bagiye bashinjwa byo kugambanira igihugu no kugira n'imyitwarire mibi. Urabona yuko ariko ashaka guprofessionaliza igisirikare, kikaba igisirikare kiri kuri discipline, kiri professionnel, kikaba igisirikare kiri well trained, kiri well equipped, gifite equipment zigezweho zimeze neza. Ni ibi ngibi basigaye bafata, ubona abasirikare b'abakongomani basigaye bazana abanya-Israel kubigisha amantrenema, bakabaha amaformation, bagafata abandi bakabatwara mu bihugu byo hanze kubaha amaformation. Iyi ubona ministre wa defense wa Congo, nibagiye izina ryiwe, uyu nguyu aheruka gushyiraho, agenda kugura Jean-Pierre Bemba, urakoze, Jean-Pierre Bemba, agenda kugura ibikoresho bya gisirikare. Tubona amafoto ari za Indonesia, ariko ashaka ahubwo ndibutse mu minsi ino minsi nyine ariko mbona abanyarwanda basaze bariko bakoma induru ngo hariho kubandi baguze ngo amadrone, baguze ngo amadrone iki ngo Tshisekedi uba ngo ariko mvugana ngo n'abantu ngo barwanye ubutegetsi bwabo ngo New York ngo kandi ngo yaraguze ngo amadrone. Bafite ubwoba bw'iki? Kagame ko yigize umwami w'intambara, hanyuma bavuze ngo kiwe ntibavuze ngo intambara ngo bayisanga aho iri, ngo ntibarindira ngo bakeneye ibiraka, mu Baraka neza bakeneye ibiraka. Ubwoba bafite n'ubwiki kandi bakeneye ibiraka. Ntibavuze ngo nibaterwa ngo baratera, ese ubundi niko badaterwa ko umwaka urarenga batarafata na Goma. Bari bavuze ko ngo Goma ngo ifatwa mu masaha make cyane. Goma ntirafatwa, umwaka urarenze, ahubwo abana barimo gupfira ku rugamba, byo bita ngo sheha kano, barashyira abana hari tukayi zikabarasa. Bayifatisha iki? Bayifatisha iki? Ese ubwo bushobozi barabufite? Ibi ko ari byo babeshya abantu kera, batubeshya ngo RDF ngo ni igisirikare ngo cyakangaye ngo mu kurwanira ngo ku butaka, ngo numbaze ngo byagiye byagarutse. Bayifatisha iki? Erega n'ubu ngubu, erega urumva nuko Kagame adashobora kubyadimeta ngo bibabwiye, aba ari hariya nyene kugira ngo yikarakasa agire n'ibyo agira byose, ariko arabizi yuko amazi atakiri yayandi. Arabizi ko amazi atakiri yayandi, kandi Tshisekedi yarabimubwiye, wabivuze muri discours yavuze, yamubwiye ko amazi atakiri yayandi, yarabimubwiye. Ego j'admets yuko Congo niragera kuri level, FARDC niragera kuri level Tshisekedi na guverinoma yifuza kugeraho, kandi n'abandi bose barambiwe agression y'u Rwanda kuri Congo, n'abandi bose barambiwe kumeneka kw'amaraso, ibikorwa by'icarubozo u Rwanda rukomeje guteza muri Congo. Ariko igeze ku rwego rushimishije, kandi bariko bagira progress nziza cyane kandi kuri speed. Rero Kagame ubwiwe ari konsi, yarabizi yuko amazi ntakiri yayandi. Kuriye yagiye kujya guteza akajagari mu Bugande yumvira kabiri, yajya guteza akajagari mu Burundi akiyumvira kabiri. Buriya abarundi bamuhaye isomo ryiza cyane, arabizi mu byo yakina nabyo arabizi. Buriya abarundi bamuhaye isomo vuba cyane, barabyihutishije, bamuha isomo vuba cyane atarabitindamo. Kongo buriya impamvu ibintu byikweza imyaka yose nuko Kongo yatinze kumuha isomo. Erega urumva ikibazo ababire ibibazo abatipe bagira, bibaza yuko kuba umuntu acecetse cyangwa kuba umuntu atavuga, umuntu atazi ukuri.
ukuri turakuzi kandi tuzi no gusumba uko bo bashobora kuba bibaza mu mitwe yabo ko tuzi. Yego turabajene, turi urubyiruko, turacyari batoya, ariko tuzi byinshi ducecetse tubizi. Umunsi buri wese yahagarara hariya akavuga babura aho bakwirwa. Rero kuba ducecetse cyangwa tutavuga ntibisobanura ko tutazi ukuri. Ibyo biganiro bategura minsi yose byo kutubeshya no kugira ibyo bakora n'ibiki byose, nyene barabitegura, abantu bagakoma amashyi bakagira gute, ariko kuri turakuzi. Rero barazi neza yuko amazi ntakiri yayandi. Icyo ni ikintu bazi neza. Niyo mpamvu nabo sinzi ko mubibona bagabanyije akariro basubira kongera kwiga neza plan yabo, kubera yuko barabonye yuko ya plan bari bafite bibaza yuko ari ukugenda nk'abagenda mu murima wabo, babona neza ko batazakoramo. Rero aho bishimishirije ni hehe? Na communauté internationale amahanga arimo arabibona. Ubu ko abanyamerika bahagaritse cooperation na RDF, abanyamerika ukuntu bakora n'ibindi bihugu bari ariye nabyo, bazohabwira ati no ntabwo cooperating na kiriya gihugu mu buryo militaire. Niko bakora. Buriya abantu nibaze ngo ibi bintu ni kuri Amerika n'u Rwanda gusa. Oya, aha n'ibindi bihugu bizakurikira, kuko abanyamerika bagufatiye sanction, iyo bagufatiye embargo ku kintu, n'ibindi bihugu bumvikana bari ariye nabyo barabwira ati namwe nuko bitegereza kugenda, namwe mugomba kubafatira iyo embargo. Ntabwo abanyamerika bakunda kukugurisha ko imbunda zabo ngo nibarangiza bemerera ikindi gihugu cy'icyariye bumva bari ariye nacyo ngo bakemere ko kikugurisha ko imbunda. Oya, ni kuriya twabonye bafatiye amasanction hisi, barangiza bagatangira gutera ubwo bihugu byo muri Afurika bivuga ati nimukora ubucuruzi na hisi, nimugire ukuntu hisi, nimugure essence ivuye muri hisi, nimugire ukuntu. Nuko abanyamerika bakora. Nuko rero buhoro Kagame n'inguvu yari afite n'agatsiko kiyo bariko bagenda bagira gute, barimo bagenda bazitakaza. Azahava yisanga, ni bya bindi azisanga, bakisanga ari Ubugande ntibashobora kubushotora uko bishakiye, ntibakoramo barabizi. Ari Kenya ntibakoramo barabizi, Tanzania ntibapima. Uburundi bwaraberetse yuko ntibarebera ahandi. Kandi ahantwari ku Burundi, wibuke ko mu minsi ishize Uburundi bwasinye amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basinye amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare. Ibi nabyo byarabaye ejo bundi. Wakomeza. Aha ngaha nshire niho Kagame atarebye neza azokubitirwa impande zose. Nukuri njyewe narabivuze kandi ngira mbisubiremo, nimba Kagame n'agatsiko kiwe bashaka ikintu cyihutisha processes yo kubakura ku butegetsi, naduke bafite bakaduhomba, ninjire muri Kongo ku mugaragaro, natere Kongo ku mugaragaro. Bya bindi yabwiye Kikwete akamubwira ngo nazamenye ikimukubise, nukuri ko Imana Kagame ntiyamenye ikimukubise ateye Kongo. Njyewe ndi hano ninjire ku mugaragaro, kuko n'ubundi kugenda azagenda, kuko n'agatsiko kiwe kuvaho bazavaho, kubera kugenda ko bazagenda. Gusa ikintu cyonyine gutera Kongo byabafasha ni ukwihutisha iyo process
yo kubakura ku butegetsi. Rero ni ukuri Kongo yariyubatse politikema, iriyubaka ekonomikema, socialement iriyubaka, na militarement iby'igisoda iriyubaka. Ku kijyanye hoho ekonomi y'u Rwanda ahantu igeze ko iri mu manegeka, igeze aharindimuka, ese Kagame n'agatsiko kawe mufite amafaranga yo gushora muri iyo ntambara? Murayafite? Ko murimo murarira ngo Kongo kaguze ngo amadrone ngo y'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari? Mufite amafaranga mwe yo gushora muri izo ntambara? Buriya bufaranga mwashoye muri Arsenal no muri za PSG, buriya bufaranga ko butanabafasha n'iminsi ngahe? Gushyigikira byonyine, gushyigikira ibi byo kugenda biyitiriye M23 barimo barakora ibi barimo barakora bibasize iheruheru. Byonyine bitumye ekonomi y'u Rwanda ijya mu manegeka, bitumye igera aharindimuka, inzara irisha abantu mu gihugu, abantu bamerewe nabi, ubukene buravuza ubuhuha. Abantu rero mwibaze, badeklara intambara rero iri uvere, byagenda gute? Rero mu magambo makeya, muvandimwe Ashire, u Rwanda aho bari no gucira ijambo ejo mu Tshisekedi ni nkaho intambara asa nko yidekaye mu yandi magambo. Yaravuze ngo igihugu cye kimaze kwiyubaka ku buryo cyiteguye kugarura amahoro mu gihugu hose mu nzira izo arizo zose zaba zikenewe. Ubwo se hari ahandi yahishe Kagame? Oya, ntiyamuhisha, amubwije ukuri, mu yandi magambo Ashire yarimo amubwira ubu se tufasi turi tayari kugira gute? Turi tayari guharanira ubusugire bw'igihugu cyacu n'amahoro y'igihugu cyacu n'abanyagihugu bacu at any cost. Ibyo ariko amubwira, ubu ariko mubwira ko bari tayari kugira gute? Ubu bari tayari guhangana nawe. Ubu ariko mubwira ati ubu bari tayari guhangana nawe. Ubu bari ready for anything and everything, kandi at any cost. Hakaba hasigaye kumenya ngo ese bazirukana Kagame muri Kongo barekeraho, cyangwa bazakora ibishoboka byose kugira ngo Kagame ntazongere kugira imbaraga zo kongera kubatera. N'ubundi nicyo byemplika, kubera ko iyo urimo urakemura ikibazo Ashire, sibyo? Iyo urimo urakemura ikibazo uragenda ukagera ku isoko y'ikibazo, siko bimeze? Uragenda ukagera ku isoko y'ikibazo. Buri ikibazo gikemuriye hejuru kiguma gishibuka, kubera ko ntabwo kigera ku isoko. Ni nka kuri umuntu arwara ikibyimba ubandanyije uteta hariya hejuru, ntugere hariya munsi ngo ugikande neza, ukurebe ibyo bintu byose byariya hasi, kiguma kigaruka. Rero nibyo arimo aramubwira, kubera yuko ugutreta ikibazo cyangwa ngo bagendeye hejuru babikoze imyaka myinshi. So icyo rero yarimo aramubwira ko ubu ngubu bari tayari kugera gute? Bari tayari kugera ku isoko hasi, bakagikanda neza, bakabikurayo byose. Niyo mpamvu wabonye babyutse bavuza induru ngo ari New York, ngo barimo babonana n'abarwanya ubutegetsi bwabo, ngo kandi ngo yaguze n'amadrone. Niyo disikuru yabateye ubwoba. Naho baguze imbunda zo guhanura amadrone, niko bigeze kuvuga kera ngo baguze imbunda zo guhanura indege. Mu gihe imbunda zo guhanura amadrone Ashire, na ya fighter jet ya Sukhoi ntiyabananiye. Ese drone
kwigira hejuru y'aho iriya suko yigendera. Abantu bananiwe suko. Amana yanjye. Abantu bananiwe suko bazoshobora rero amadrone. byo kwiyemera byo kwipasa muremure ariko ikibazo n'abaturage bazayigwamo n'abaturage bazayigwamo ariko nshire n'ubundi bariko barayigwamo. None se abaturage bamaze guhunga kuva M23 yongeye gutera bangana gute? Abaturage bamaze gupfa bangana gute? Abaturage b'Abanyamulenge bamaze gupfa kubera za Red Tabara bangana gute? Muri za Minembwe bangana gute? Abaturage bapfuye guhera mu 1996 bangana gute? Ariko ashi uzashake umukongomani wari ukuze icyo gihe afite ubwenge akubwire aguhe témoignage z'ibyo bakoze hariya hantu. Aguhe témoignage z'ibyo bakoze hariya hantu. Kuko njye nagiye ngirirwa ubuntu bwo guhura na bamwe mu bakongomani barambwira buriya ntukabone urwego rw'abakongomani ngo bibaze ngo ni rufite aho ruva. Arambwira amabi amahano bakoze mu gihugu cyabo. Ibi ni ibintu by'imyaka n'imyaka, ni ibintu bimaze imyaka des années kandi bimwe byakimira. Rero badetermine kugira gute? Bari determine koza ikibazo, bari determine kugera ku isoko ry'ikibazo bakakirangiriza ariya ku isoko. Ikigimbaza gikanda nabyo byo musi biveyo. Rero baravuga ngo ubwishigishiye ngo ararusoma. None ubwishigishiye nta rusome abaza tunasoze tutaranagera kure. Ubona Kagame ashobora gufata feri agasubira inyuma? Okay, aho bigeze biragoye kuri we kubera ni bya bindi cyangwa mugani ngo nshire ibishushe ngo nshire ibiryoshe ngo mire ibishushe. Aho ageze ubu ngubu uko yabye expecting asiko yabisanze. Rero wageze ahantu ari hagati mu rurimi ntabona neza icyo gukora. Yego urumva amadega yaramaze kuba amadamages yabaye menshi, kandi na supporta l'idée y'uko Kongo ishobora kuba ni bya bindi yanshire kera ku ishuri wasanga hariho umwana ukuruta inguvu akaguma guhohotera, akubulinga aguhohotera agira gute, umunsi umwe ukazihagararaho nawe ukagira gute, ukamuhagararana nyene kigabo ukamusumbya inguvu nawe. Wamusumbye inguvu rero ugasanga biramugoye ku accepta iyo idée yuko wihagazeho this time around kandi ukamugerera mu kebo nawe yaramaze ijya kugereramo. Rero urumva nawe ubu ngubu nicyo kibazo afite. Nabyumva ko ba bantu yahora akoresha icyo ashaka, ba bantu yahora agaragaza gato uko ashaka, ubu rero byahindukiye ariwe bagiye kukagaragaza. Nabyumva yuko ubu bamuhagararanye bwuma bagahagarara kigabo. Nawe rero ubu ikibazo kiwe kiri, nta ikibazo kiwe kiri, nicyo kibazo cyo kiratuma adahagarika ngo akandagire kuri feri kujya ruvuze. Kuko rega nshira urebye niyakandagira kuri feri ni cye gihugu kindi azasubira guhohotera cyari gisigaye mu karere cyari Kongo, ko bamuhaye ibintu byose ku neza akabyanga. Ese azababwira ngo reka nkandagire kuri feri ngo twibagirwe ibyabaye byose twicare ku meza tuvugane? None bazabyemera, kuko aho bigeze bashaka ko bijya muri justice. Nibyo bashaka ko
haba ubutabera ku marorerwa n'amabi y'abakorewe. kuko hari n'ikindi twibagiwe intwari, hari akandi twibagiwe, hari hagiye yitwa Andre Nyamvumba, uriya bafatiye nawe ibihano. Ni Cyane. ni Andre Nyamvumba, Ni Andrew Nyamvumba. Andre Nyamvumba Murumuna wa Nuza wa Patrick Nyamvumba. nawe bamufatiye ibihano igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho mu bintu rero mu kuvuga aho tuvuga ngo ntago Kagame ashobora gufata amaferi ngo asubire inyuma, nuko ibyegeranyo bivuga ko umutungo Kagame akoresha mu byo akoresha amabi ye yose 50% ituruka mu busahuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Niba umutungo atawufite, ba bantu atuma kujya kwica, ba bantu atuma kujya kuragana, abantu bose akoresha abashukisha amafaranga, ashobora kubabura kubera ko ayo mafaranga atazayabona. Ari naho twavuze ko ubukungu burimo no kwifata nabi. Ibyo rero Of course. Yeah. Komeza. Of course azababura kubera ko deja u Rwanda nta kintu kinini bwinjiriza igihugu ekonomi yarwo twabivuze irarindimuka, byaramaze kuyangiza. Ni ukuvuga iriya source de revenu yindi y'ibyo biba muri Congo bihagaze, hazapfa ibintu byinshi. Birashobora no kurangira n'abakozi ba leta batakibona amafaranga yo guhembwa. Icyo gisirikare birashobora kurangira abasirikare batagihembwa. Hazakononekara ibintu byinshi kubera yuko ari amafaranga yego barayiba bakagira gute akabafasha mu kwiteza imbere bo ubwabo personnellement, ariko hari n'ibyo bike yazaga kugira gute gupfuka. Ese byabyo bizapfukwa n'iki? Ese izi ngendo ziwe zitagira uko zingana zitwara akayabo kakateje imbere igihugu, kakagize icyo gafasha kakariha n'abo bakozi ba leta ko n'ubuzima bwahenze, kakaba amafaranga yabazamurira imishahara, akaba ari amafaranga yajya mu burezi, akajya muri minisiteri ya sante, ubuzima bw'abanyagihugu bukamererwa neza, akajya no mu bindi bintu byagirira akamaro igihugu. Ayo mafaranga azavahe? Naho ibi ni ibintu byose bituma adashobora kugira gute, adashobora gusubira inyuma cyangwa gukandagira kuri feri nk'uko wabivuze, kubera yuko either way aho idecision yose azafata iherezo ni ryarindi. Ni bya bindi n'ubundi umuntu ajya kuri treatment ariko n'ubundi amaherezo azapfa. Gusa kuri treatment it's a slow death, azagenda apfa buhoro, maybe n'ububabare bugabanuke buhoro. Atagiye kuri treatment naho urupfu, ni urupfu ruri painful. So ahangaho ahagaze agomba gushwaza isi kizamutwara, agomba gushoza izamutwara. Nibyo mpamvu nakubwiye ngo ahagaze hagati mu rurimi. Nibyo, hari n'ikindi nacyo nkitekereje mu kanya, ni byinshi Kagame yishyizeho imitwaro myinshi kubera yishyize mu bibazo byinshi, ufite amaze kunanirwa kwagiza ibintu byinshi tellement que ari at the point of no return. Urumva rero umuntu ufite ubugome agashyiraho ubugugu, agashyiraho kutagirwa inama, ibi byose nicyo bitanze. Kuko uribuka ko Qatar yashyize amafaranga menshi mu Rwanda kugira ngo bashinge inganda zitunganya
amabuye y'agaciro koruta na zahabu. Bubatse inganda zifite ubushobozi bwo gutunganya amabuye y'agaciro menshi, donc afite menshi mu buryo bw'ibiro byinshi. Ayo ni amadeni yafashe. Ni naho ubona muri iyi minsi ari mu kugenda agerageza kujya mu bihugu bifite amabuye y'agaciro kugira ngo arebe ko yabona amasoko aza kugaburira izo nganda. Ariko nta gihe tutabivuze mu bintu Kagame bigiye kumukoraho, yubatse ubukungu bushingiye ku muryango we bwite n'abantu bake bamukorera. Ntiyigeze yubaka ubukungu bushingiye ku baturage. Usobanura gute ukuntu umuntu ategura ibya Giant Africa, abantu bakaza kwita ingagi, umuturage ashobora kumara iminsi 3 nta kintu abonye ashyira mu nda, amafaranga ayashyira mu ntambara, nta vision iri aho ngaho. Erega Nshire, ibyo bintu byose ni ibintu bifite igisubizo kimwe kandi cyumvikana. Ni bya bindi twura tuvuga minsi yose. Iyo urimo ukorera inda yawe, iyo ushize ambition zawe ugashyira ama personal goals yawe imbere y'imigambi y'igihugu, y'imigambi yo guteza imbere abanyagihugu, nuko bigenda. Iyo uri kurikorera utari gukorera igihugu nuko bigenda. So ibyo byose bihari kubera yuko arimo akora yikorera. None se abo bantu Nshire nkubaze, iyo baje bararaye barara mu mahoteli yiwe, imodoka ziba deplaça, si entreprise y'umuhungu wiwe ya location y'amamodoka, sizo ziba deplaça. Ese burya iri entreprise ni umuhungu we? Ni y'umuhungu we. Ariko Nshire nkubaze, ikintu kitari icyabo nibibaza ko ari ikihe? Ko ni kitari icyabo gifitemo imigabane? Ni kitari icyabo ko bagifitemo imigabane? Kwijana ibintu twasanga bitari ibyabo ko byaba ari nka 5%, ibindi nka 10% ko twasanga bifitemo imigabane, ibindi bisigaye byose ko ari ibyabo. Nubugugu buteye ubwoba. None se ayo mahoteli ari mu Kinigi sayo umugore wiwe? Ari bagenda kureba ingagi? Ayo mahoteli sa yabo? Izo modoka zideplace abo bantu si ibyabo? Ayo makampani ya tourisme n'ibyo bintu byose none byose rego urumva bigaruka kuri bo. Niyo mpamvu iyo bajya gutegura ibintu nk'ibyo ngibyo biyambitse imyenda ya leta n'ishusho ya leta n'igihugu muri byose, babikora mu nyungu zabo. Uriya muturage wa hehe w'imusanze cyangwa w'iburera cyangwa mu Gakenke ujye kwishwa n'inzara, ibyo birabareba? Bibaza ko bibareba? Rega kuri bose n'abanyarwanda ntibatubwiye yuko ntiyatubwiye ko afite ipfunwe cyo kuba ari umwe muri twebwe. Rega kuri bose n'umunyarwanda. Niyo mpamvu abanyarwanda bose ari nk'abacakara biwe. Mbaye nuza Aline Ndabaga yavuze ngo n'amatorosho, abagira amatorosho. Riga Angile niho ukuntu abantu badaburemera ikibazo dufite. Erega ibintu naho bitaniye na bya bindi Angile abakoloni baza bakaza bakagura abirabura, babaguriye abirabura bagenzi babo. Abirabura bagakoresha ubucakara abirabura bene wabo.
n'ibyo ngibi ko biba mu gihugu. So, iriya famiye rero, iriya famiye ufite igihugu ni propriete prive yabo. Hama abanyagihugu tukirimo twese turabacakara babo. Niyo mpamvu ugira ubuntu bwo kukivamo atagaruka. Nibyo nuko bimeze, nuko bimeze, nuko abantu badafata umwanya ngo bicare babitekerezeho, babirebe neza. Aba bantu iyo turiko turabavuga, mwe mwibaza ko bafite umutima nk'uwacu cyangwa se bafite ibitekerezo nk'ibyacu, bibona nk'uko twe tuvuga avec umutima wo gukunda igihugu, tuvuga avec umutima wo kwiyumvira bene wacu, ariko bo suko bimeze. Bo bari mu akazi ko guharanira inyungu zabo bwite. Niyo mpamvu wiringa kugira gute, arawiringa icyo cyobo giye kugwamo, arawiringa kukigwanamo n'igihugu cyose n'abanyagihugu bose bakimanukanyemo. Aravuga ati ntacyo nzapfa, ariko nzajyana namwe mwese. Watanga n'ubutumwa bwo gusoza, ukagira ijambo ubwira cyane cyane urubyiruko n'abanyarwanda bitware gute imbere y'ubu bwiyahuzi bwa Kagame, babyitwaremo gute? Turete dusoza ikiganiro cyacu. Anshire, njyewe icyo nabwira abanyarwanda muri rusange, abanyarwanda ntibitandukanye na Kagame n'agatsiko kiwe. Mu kwitandukanya sindi ko mvuga ngo nawe ubyukire kuri radiyo ejo, kuko niba byukire kuri radiyo ejo uri mu Rwanda bazakwica, turabizi, cyangwa bazagufunga, turabizi. Wumva ko udafite izo courage cyangwa utiyemeje gufata izo risque nkatwe tubikora, bireke, ntakibazo. Ariko itandukanye n'amabi barimo barakora. Ibyo bintu byo gutanga bene wanyu, ugatanga umuvandimwe wawe, bakagenda bakamwica cyangwa bakajya kumwica iyicarubozo za mageragere, ibyo bintu mubivemo. Ibyo bintu byo kumva yuko umuntu yarayariye, wowe waraye utanariye, ukumva yuko ugomba kumwitangira, mubivemo. Naho yagira gute, Anshire azagenda wenyine. U Rwanda rwariho mbere yuko ahari, ataranavuka, kandi n'igihe atari umukuru w'igihugu rwari ruhari, n'ubu nanavaho ruzaguma ruhari. Abazapfa bazapfa, abazasigara bazabaho kandi bazarubamo. Rero ntabwo azajyana natwe twese ngo bikunde, ntibizashoboka. Niyo mpamvu abanyarwanda muri rusange bagomba kwitandukanya na FPR, bakitandukanya na Kagame n'agatsiko kiwe. Urubyiruko icyo gisirikare baboherezamo ntibabanza bacyoherezamo abana babo. Ese umuhungu wiwe ntiyarangije mu Bwongereza mu gisirikare, mu ishuri rya gisirikare? Ntiyamushize mu bajepe kubera icyo atamwohereza muri Kongo? Ubumenyi yakuyeyo muri Kongo ntibukenewe muri izo ntambara zidafite ataco zimariye igihugu, nicyo zinjiriza igihugu, izo ntambara z'ubushotoranyi n'ubugome arimo ararwana, ko atamwoherezayo. Hama mwere urubyiruko ukumva yuko wowe wagiye kwiga igabiro, ukiga inasho, ari wowe uzajya kurwana hariya? Ese wowe ibyo wagiye kwiga wamujenewe, wize ibirenze by'umuhungu we yize mu Bwongereza? Ese umuhungu we mukuru ntiyadropinze out mu West Point muri Amerika, muri école militaire?
ese kwega umwana w'umukuru w'igihugu kubera icyo atatumye kuguma mu gisirikare ni cyamunaniye akavayo. Ese wa mwana we abenshi gusanga namwe bahungu iwanyu bafite cyangwa ugasanga ku myaka ufite namba ari 20 namba ari 18 namba ari ngahe iko yabingana kose, abavyeyi investissement bamaze kugushiramo ukagera aho ungana aho kwiga amashuri ukarangiza, warangiza abavyeyi ukabatura kujya mu gisirikare bakakohereza muri Kongo, ejo ukagaruka uri mayiti n'abavyeyi bana batagirirwa n'ubuntu bwo kubona imayiti z'abana babo. Aho ubwenge burimo ni burihe? Abo bose babashuka, abo bose ba James Kabarebe nabo bandi bose babashuka ngo urubyiruko ngo murwanire igihugu bafite abana babo ko bari muri za Canada bari buraya ahangaha kubera iki batabohereza ngo bajye kurwanira icyo gihugu. Ese nimwe bakunze cyane kuruta abana babo icyo gihugu? Urumva rero bakibabariye mwebwe, urumva nimwe gifitiye akamaro kuruta abana babo, nimwe gifitiye akamaro kuruta abana babo. Uzaza kukohereza banza umubwire nawe yohereze umwana wiwe. Kuri iyo bagiye kubohereza hano hanze kwiga muri ayo mashuri meza, bati babohereza ahangaha bakabohereza bonyene, niko namwe iyo bari kubabohereza mu gisirikare babohereza ku muriro wa ziriya Sokoyi kujya gupfira kuri ajya amacuniro, babohereza mwenyene. Iyo hari ama-opportunité meza ari amabursa batanga muri presidence kujya kwiga hanze, kubera kimwe batayabahereza ibintu byiza ko iki batayabahereza, kubera iki bazabigisha ngo urumva ngo twarafashe igihugu, ngo urumva ngo mwabana mwe ngo mugezwe kurwanira igihugu, ngo nimwe mugeze ngo gusigasira ngo ubusugire bw'igihugu. Ese iyo hageze abana bajye kwiga ku mashuri meza ku maburse y'igihugu ya presidence, kuko bataza kubabwira, kubera ikibaza kubabwira iyo byakomeye gusa bakeneye abajya kurwana muri izo ntambara zabo bakaba barapfa mu gihe umva babe barabisasira mu gihe bo batarabageraho. Umva mbere yuko bapfa babanze bisasire mwebwe, urumva babisasire. Mwabana mwe rubyiruko rugenzi rwanjye, mutekereze, mufite ubwenge, mutekereze, mwumva ababyeyi banyu, mwumva icyo ababyeyi banyu, bamwe muri mwe ababyeyi barababwira mukaca mukiruka mukajya kuvuga muvuga ibyo ababyeyi bababwiye, muvuga guza mukazanira ababyeyi banyu ibibazo. Nta muntu agukunda kuri isi kuruta umubyeyi wawe, nta n'umwe. Mama wawe papa wawe bakureze bagatuma ungana uko ungana, nibyo mwishwe n'inzara n'akazi gari mu gihugu, ariko aho kujya muri Kongo ukajya kwishwa n'umuriro w'ijya Sokoyi, ukajya kwishwa n'isasu n'ababyeyi bawe ntibazamenye niyo waguye, ababyeyi bawe bakazapfana agahinda. Ese ababyeyi bawe bo ko bari mu rugo cyangwa abandi rubyiruko rugenzi rwawe ntibari aho ngaho, ntibari aho ngaho. Kora akazi kabi ariko ugakore, ubeho. Mwe gusiga ababyeyi mu gahinda, rubyiruko rero mureka abapfa bipfane, mureka abapfu bagendane n'abapfu bagenzi babo. Diko Yesu yavuze ngo reka abapfu babane n'abapfu bagenzi babo. Rero namwe rubyiruko nimwe mbaraga z'igihugu, nimwe ejo hazaza heza h'igihugu. Igihugu kirabakeneye, abo ngabo igihe cyabo kirimo kirarangira. Hari uburyo bwinshi cyane mwagiramo igihugu akamaro, bitari mu kujya kugira ngo bajye kubisasira, bazajye kugera aho bagwa, mwe mwaraguye kera babagwe hejuru. Rero rubyiruko mwirinde ibiyobyabwenge, mwirinde ubusambanyi, mwirinde amacakubiri, mwirinde izo propagande mbi z'agatsiko ka Kagame na Kagame ubwe na FPR yiwe. Mwirinde ico gisirikare n'icyo gipolisi mujyamo guhotera bene wanyu,
murindire igihe igihugu kizaba ari igihugu gifite ubuyobozi bugira ku mategeko, ubuyobozi bushaka inyungu rusange z'abaturage bose. Ubundi abazashaka gukorera igihugu bazaba bafite ahantu henshi hashoboka bajya bagakorera igihugu, mu gisirikare, mu gipolisi n'ahandi hose. Mufite n'uburenganzira bungana, ata bamwe bafatwa ngo bajyanwe ku muriro muri za Kongo cyangwa ku macuniro cyangwa hehe, abandi nabo bajyanwe kwiga za Burayi na za hehe. So urubyiruko rero, mubungabunga amagara yanyu, mubungabunga ubuzima bwanyu, mumenye ko ari mwebwe ejo hazaza h'igihugu, mumenye ko ari mwebwe muyoboye igihugu. Murinde imiryango yanyu, murinde ibitekerezo byanyu, murinde imitima yanyu, mugire umutima wo gukunda igihugu. Ibindi bisigaye igihugu mushyira kiri ku murongo kisabona bagikorera, kuko ingufu zanyu n'amaboko yanyu arakenewe. Murakoze. urakoze cyane Ntwari ku butumwa bwiza utanze, ubutumwa burimo n'inama ugira urubyiruko, ariko unaburiye n'abanyarwanda ku bibategereje mu minsi iri imbere bagiye kurohwamo na Perezida Paul Kagame. Ubwo abanyarwanda bo bazi ubwenge, turibwira ko bazakora iyo bwabaga ntibagwe muri uwo mutego. Dore twagize amahirwe, abaturanyi bacu bo muri Kongo bazi ko ikibazo gihari ari Kagame, turagihuje. Ni icyo kibazo cy'imiyoborere mibi, cy'umuntu mubi uri ku ntebe atagomye ko yicayemo. Bakunzi ba Radio Iteme, by'umwihariko abakunda urubyiruko kanguka, turangirije ahangaha, dusoje ikiganiro cyacu ahangaha. Reka mbwire ngo naho ubutaha mwari kumwe na Ashiri Kamana ndetse na Ntwari, ubwo turi kumwe, Imana ikomeze ibarinde. Kanguka